Ka Bible ka itu ingi ka ong darapin pule na Marcos lenong ke balai ke dekot ke ba arpeu kendai. Kong kumne pajba unu ru uban keren ben ya umen sim bekut halakarta. Unom yo ya kecing map. Handrei uban rem nakapop bom ciukut. Kumkinu kidur bangi keren ben ya umen sim bekut ujong blei. Ngan IP kewe ka example yolise ba ublei ukren bat u persiaw ka donut ke jonga badu ong to kela ka pemut miron kamban kela miron kamban pai sanga bat ngapat ngam syamla sngap ya kita kicing persiaw kicong u bat kita kicing keren kicong u bat ngapat nga ong em ngam kela ngan kela pat ha kewe kepor kumta nga buteng si buteng bat yolise u ong pat yanga mela le pop palat medei ban pai sha uble bar medei ban panmap me ki pop ki ba mela dep le namar mela le pop palat miron kamban kala bat pan panmap me ki pop ki jong me ban yo sat ande hang taru nga ong pat em nga ngam syam la le pop nga sngau ba ngam syam la le pop ha ke ching im ke jonga bat nga sngau hok at kumta perlu bi ngi ladangi sngau kumta lada simu blei u persyaw ha donut ke jongi bat ngi pat ngim sngap yu ngi pat ngim khijot ha kata kapor kamut bangi keren ben ya sim bekut bat kan sepoi kapor ba u blei om itu syu yingi namarkan lada uji su unwan kumba ong unwan kumunong tu lada unwan te phim tip ha kanu kapor yo le se kadba pidang syongkai lene pidang ya trei halaki jong kijing trei lene kumta mo phim tip bat ngim tip ha kanu kapor unwan yo le se unwan ha ki por ki ba ngim syam la kala ka pamut te ha kata kapor la dangi yo i yo ula wan te kumnu bangi ngin don por chuban kala te hangta ba la dangim kala kan sepoi kapor ba ublei om itu syu ingi man ngim don por syu ban kala hangta kan long kajing lenyar yang ai pi perlok bi te kedu ini kenten do blei kurkhui pi namba kini kenten ki ba pilayo sngau banganget bakini kenten ba pin bat iki hagi donut bat pin le iki blei kurkhu namta kaborom jungu amen.